Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma shanuh, al-qail syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadaratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan simulja guru abdinah sareng guruna para ajunan sedaya. Ajunan simulja Raden Kiai Haji Ahmad Mahfudz bin Syekh Abdul Qadir si abdina sangat amulja kitor abdina ta'zimi ban malar muka ilmu saiburu kaki da abdina ban ajunan tetia ilmu barokah ban manfaat. Ajunan simulja Kiai Haji Mas Hanan Said si abdina juga amulja kitor ta'zimi. Ajunan simulja Kiai Haji Al-Humaidi Bustami si abdina juga amulja kitor ta'zimi. Ajunan simulja Kiai Haji Khairul Umam Hisham sarengan seteja para kiai, seteja para guru, seteja tokoh masyarakat, para asatidz, seteja takmir masjid si hadir pagi menjelang siang ari samangkin Kak Dinto seka setejenah tanpa terkecuali abdina amulja kitor abdina ta'zimi. Jajaran panitia pelaksana acara pengajian dalam rangka nuzulul Quran nang Masjid Nurul Jannah yari samangkin Kak Dinto, langkong-langkong ajunan keluarga besar takmir Masjid Nurul Jannah, ajunan simulja Kiai Nur Kasim sareng seteja jajaran seteja para asatidz Al Ustadz Suryadi sareng seteja jajaran panitia pelaksana seka setejana abdina amulja kitor abdina ta'zimi malar muka seteja usahana seteja pengorbanah kangkui alaksanaki acara pengajian yari samangkin Kak Dinto teti amal seka terima mungku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala seti saing ketetilan jalan kangkui sajan semak kangkui sajan ngaoleh ridho ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ajunan Bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lefala tatangke seteja kaum pengajian sesami-sami imuljaki sareng Allah si abdina amuljaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kalaban rahmat hidayah mauna Allah abdina ajunan nikasokani kangkui arang sareng ngaji, arang sareng ibadah, arang sareng adzikir, arang sareng silaturrahim, ibadah kalakuan bagus ketika Dinto aro pagi kalakuan seepakon sarang Gusti Allah, epakon sarang Rasulullah malar muka Kak Dinto tetia geledek, tetia dek ondek abdina ban ajunan tetia kabula seeka sokani, seeka leburi, seeka senengi sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Taretan sisami mulja si abdina mulja kitor abdina ta'zimi Syekh Abdul Qadir Al Jailani pernah ipariksani setong waktu sarang salah setong masyarakat beda orang atanya acabis mator dekat Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Panapa dia buna orang Kak Dinto Syekh, panapa saya maksud Lailatul Qadar Kak Dinto Syekh?
Debuna orang itu matur panapa saya maksud Lailatul Qadar kadinto. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak langsung aja jawab. Atanya balik dek kang orang kento mereksani pole dek kang orang gila. Mereksani sareng Syekh Abdul Qadir Jailani lana aulakum. Saya tanya ki sambian Lailatul Qadar nikah, Lailatul Qadar kangkui gula ben bagian orang-orang sela semak ka Gusti Allah. Napa saya tanya ki sambian Lailatul Qadar kangkui sambian, kangkui orang si model sambian panikah. Debun Syekh Abdul Qadir Jailani. Amma lana fa kullu layalina layalil qadar. Mun sampeyan atanya Lailatul Qadar kangkui gula ben ka orang-orang si semak ka Gusti Allah, maka mun kangkui gula sakapinah malam satajana malam selai beti salangten gula anika sataja termasuk Lailatul Qadar. Mun ka orang sesemak ka Gusti Allah, orang seampun makrifat ka Gusti Allah sataja malam ka dinto malam Lailatul Qadar. Arten tau sangan tos Lailatul Qadar Bu, tau sangan tos malam tanggal 17, tau sangan tos tanggal 1, tanggal 3 sa ibadah ka Gusti Allah. Bahkan di luar bulan Ramadan ibadah na kento ampun luar biasa ka Gusti Allah. Benih nyari ganjaran sarokaat pada ben 1000 rakaat punten lakar salat tahun malam 1000 rakaat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Ali Zainal Abidin peon Rasulullah kento salat tahun malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kempen ke bentengah benteng tambro lauk celok 1000 rakaat derita. Ben malam beniro bulan Ramadan gitu ben malam mak salat ta 1000 rakaat. Bada ulama si selawat gitu benari ben malam segemi ibu kalih, bada sepak polo ibu kalih. Bada si ulama gitu Al-Qur'an imaus gitu tinggal salat malam 10 juz ben malam. Imaus idilem salat saya maus idilem salat kento 10 juz ben malam salat malam kento maus Al-Quran 10 juz. Jadi mana beda ka orang-orang saya semak ka Gusti Allah macam ketika dinto katia Syekh Abdul Qadir Jailani, katia Syekh Fudail bin Iyad, katia Syekh Abdullah bin Mubarak ben orang-orang semak ka Gusti Allah selain kento tau sangan tos Lailatul Qadar lakar ben malam setajana Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu si paling parlo, si paling puto pasirah ya orang sidel model katiap tina ben ajunan gitu terita. Si tinggal ben malam ting atarawi lah aku nami tong rokaat melolo. Dapat oleh berapa rokaat ya? Inna anjal dapat ka aruaital ladzi yukadzibu bidin oleh 6 salaman karempak berarti. Lah koi bitong melolo tambu sakali. Lailatul Qadar kento si paling parlo, si paling buto abtina ben ajunan. Orang del model kati abtina ben ajunan kento. Si tinggal niat asaja engkau mari nama aja Al-Quran 3 juz. Tinggal muka sekali Quran oleh 3 lembar keluar di budina bejana. Keluar bejana menyemun laku awai mata keluar bejana tadi. Oleh 3 lembar kita oleh sejus sebelah kanan lah katondu. Itu top akhirnya tak sampai sejus lah itu top. Jadi model abdina ben ajunan kento taritan sejak parlona ka Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Pada banan Bu, pada banan panjenengan berangkat panapa celenan entar ka Pamekasan saumpama atau entar ka Surabaya atau perapan di Malaysia. Entar abelence ka tempat-tempat mewah. Entar abelence ke mall, entar abelence ke supermarket, debak-debak disa. Katemun ben bareng-bareng genteng, kalampi genteng, atas genteng, lebur cilingaki, keng tinggal cilingaki argena, naudzubillah, pak argena 10 juta, 10 juta kan pak, tadi sekali pesen bebeng, 10 juta, abah cilingaki kerot uning terona, malolo keng tak bisa melihat apa larang argena. Lebat boleh acilingaki terom melihat yang tak bisa karena harganya larang. Akhirnya setong waktu pas beda pengumuman panapa diskon dari masih asal 10 juta au 2 juta
si asal 10 juta au be 1,5 juta mun mireng panjenengan di bibi ini antin to make parapan andi uncengan ni paburung unceng na intar bakun apa napa parapan diskon lah sami sareng abdina ben ajunan del model kati abdina ben ajunan kita nyari diskon ibadah da remah nyari malam Lailatul Qadar ibadah sarokaat pada ben ibadah 1000 bulan. Kita Lailatul Qadar bagus ceritaan apa napa kita lakar isya pagi sareng Gusti Allah dak ka umat Nabi Muhammad karena abdina ban ajunan umat Nabi Muhammad umrah dak pande Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah kita alhamdulillah syukuri sareng abdina ban ajunan ben sare Lailatul Qadar kento karena apa napa Lailatul Qadar kak dinto khairun min alfi syahrin ibadah neng malam Lailatul Qadar kento lebih bagus etimbang ibadah 1000 bulan. Tetimun abdina ban ajunan malam Lailatul Qadar salat isya berjamaah maka salat isya berjamaah abdina ban ajunan lebih bagus pada atau lebih banyak etimbang ibadah salat isya berjamaah lebih dari 1000 bulan. Salat tarawih waktuna malam Lailatul Qadar kento pada ben ibadah salat tarawih 1000 bulan bahkan lebih dari 1000 bulan. Maos Al-Qur'an juz maos Al-Qur'an sajuz nang malam Lailatul Qadar abdina ben ajunan pada ben maos Al-Qur'an sajuz selama 1000 bulan. Alhamdulillah. Coba ke ngai taritan Pak Bapak Bu Ibu ke ngai setiap tempat ben setiap kenengan setiap waktu sarang Gusti Allah kento imul jaki apa nyaman ikal tekel genjerna sarang Gusti Allah waktu ben tempat ketika ada pak ke waktu ben tempat kak dinto ibadah ikal tekel genjerna sarang Gusti Allah jak kalau pai mun ngalakoni kelakuan bagus ikal tekel sabalika mun ngalakoni kelakuan coba sabalika mun ngalakoni kelakuan coba pada ikal tekel kayak tuh sana tarita. Jadi mun maca Quran sejus pada ben maca Quran 1000 bulan mun arasanan sekalian tepak ke malam Lailatul Qadar pada ben arasanan 1000 bulan tina arasanan malam mun pak arasanan 1000 bulan dek remah tu sana ci arasanan 1000 bulan dari tan. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Mun kikir kalake saumpama kikir kalake tepak ka malam Lailatul Qadar pada ben kikir kalake 1000 bulan 1000 bulan aja ya mun ngumpres bebeng tepak ka malam Lailatul Qadar ya ngumpres bebeng 1000 bulan gitu. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Nah kento penyemangat ka abdina ben ajunan sarih Lailatul Qadar kento teretan bila Lailatul Qadar beriwayat tak macam-macam beda sahabat semator dak ka Rasulullah bila Lailatul Qadar kento Rasul mun nyari Lailatul Qadar sarih dari tanggal 15 ka budih tabuna Rasulullah mator boleh sahabat nabeng boleh bila Rasul Lailatul Qadar kento mun nyari sahabat nyari dari tanggal 20 ka budih neng cil-kencil jadi nyatanyaan boleh tabun Rasulullah kimatar boleh sahabat bila Rasul Lailatul Qadar kento nyuwun saya lebih anu malih gempangan sarena mudah-mudahan Rasulullah mun nyari ya neng petok terakhir ari petok terakhir dadi mun dari tanggal 20 abdina ben ajunan nyari ya Lailatul Qadar mulai tanggal 20 neng esil kencil kan cuma 5 hari gitu tanggal selekor tanggal 13 tanggal segemi tanggal 17 tanggal sangat lekor cuma 5 malam dari tan sarih neng 5 malam kento Lailatul Qadar bahkan mun sudah debu si petong hari hibur namung 3 hari 3 malam cuma mun dari tanggal mana apa tanggal 3 berarti tanggal 3 tanggal mana apa mulai tanggal pak malam mulai tanggal 3 tanggal segemi tanggal 17 tanggal 9 sarih malam Lailatul Qadar waktu kak dinto beda detandena Lailatul Qadar kento cuma tadi kebay patokan artena abdina ben ajunan mulai tanggal 20 lah lek Lailatul Qadar kento tanggal selekor ibadah tanden panapa Lailatul Qadar kento debun ulama salah sitong tandena jepon mana bitepak ka malam Lailatul Qadar engki angin kento tajik santan punten beda angin king tajik santan
mun parapaan panas keberadaan parapaan panas parapaan suap biasan mun malam Lailatul Qadar kento oleh celepan sakoni iya keng mun parapaan hujan kati semangkin benih keng Lailatul Qadar keng hujan derita mun debun ulama juga mun tepak ke malam Lailatul Qadar kento bulannya biasan lebih terak itu bang selain mun tanggal selekor kabudi kento kan make beda bulan keng lapon tak pate terak teritan ampun lani keni keng mun tepak ka malam Lailatul Qadar kak dinto biasan lebih terak itu bang selain juga sepaling sepakat saya sepakat kento hadis debun Rasulullah salah setong tanda Lailatul Qadar kento saya sepakat bahwa kalakuna Lailatul Qadar kento biasan tinggal pagi kento matahari kento laisa fiha syu'a matahari kento kalakuna Lailatul Qadar kento tak terak punten derita tak terak panapa nyaman iki panapa cahaya kento sobung beda matahari nek keng kati mang remang tak pati jelas kento tak pati jelas ya bisa sejumat riberin bisa atau semangkin kati gelak kento tak sobung juga tak pati beda matahari mulai gelak kento tak pada apa-apa mi tak padeng matahari mak bisa tak padeng debun ulama karena katotopan dari benyan malaikat siongke iwaktona gulakku kayak jadi malaikat dari benyan siongke kan malaikat gitu debun Allah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim malam Lailatul Qadar itu malaikat sepatoron sareng Gusti Allah banyak luar biasa sampai benyan pada ben bitong nah panapa nyaman pada ben bitong nah panapa gitu nyaman nah beliker pada ben bitong nah beliker nang ialam dunya benyan malaikat sepatoron sareng Gusti Allah jadi dari benyan toron akhirnya kalakuna kento ongke malaikat sampai nutope lembeng malaikat siongke kento nutope dek kacahayana matahari nang iya kalakuna Lailatul Qadar isa di sareng abdi ban ajuan mulai malam tanggal selekor di bari lek teleke setiap malam selekor tepak ka malam Jumat debun ulama mun malam Jumat tepak ka tanggal kencil biasana paling iarep kanggo depak ka Lailatul Qadar depak ka malam tanggal 13 malam mah lek teleke boleh malam tanggal 13 debun ulama mun bulan Ramadan imulai hari Sabtu biasana Lailatul Qadar tepak ka malam tanggal 13 takal sagami laku makdu malam lek teleke boleh taritan mak cora tak pati santa angin acora serdeng coraan tak pati bede ondem lek teleke gak dinto Lailatul Qadar ibadah nang tanggal sagami tanggal 17 lek teleke boleh sareng abdi ban ajunan sare nang tanggal 17 pola katemun nang tanggal 17 sakento juga nang tanggal 19 tuh lakari semalam Lailatul Qadar kesempatan kangkunya Lailatul Qadar tanggal 19 sare pasajan santa ibadah ketika ento carane nyari cek balik taritan muni balik bak repot kento tanggal 19 ngada gelu tak kira aja tanggal 19 tanggal 13 malam tanggal 13 agak santare angin jora tanggal sagami hujan tak kira mun tanggal sagami hujan mola iya mun sampai telah kento itulah tak milo taritan jadi cara lek nih lek sare selesai kento selesai Allahumma sholli ala Muhammad kalau bencara si paling gampang kalau bencara malai tepak abdi ban ajunan kalau bencara panapa cek kalau baik tarawih na cek tinggal lagi sekali pun malam bulan Ramadan kento sehingga abdi ban ajunan pakun tepak ka Lailatul Qadar salat isya berjamaah pas asolat tarawih abdi ban ajunan usahaki kang kuwi asolat tarawih nang masjid cek lebur asolat tarawih nang kaima cek lebur asolat tarawih nang pok compok taritan apa-apa misa kento karena Rasulullah dimin pertama kali artinya beri mator ngerosaki enggak tinto Rasulullah dimin pertama kali sholat tarawih kento sholat tarawih masjid berjamaah sareng sahabat telu malam pertama Rasulullah sholat tarawih kento 20 rakaat ben 20 rakaat ngolok salam kenapa ngolok salam Rasulullah ben 2 rakaat dua rakaat salam kan kocak salat tarawih panapa kocak salat tarawih li kathrati rawahihi karena banyak istirahat ben 2 rakaat istirahat gitu kocak salat tarawih juga ulama berdasar ada buaki apa mi kocak salat tarawih karena salat tarawih itu tenang abdi ban ajunan kanting mari tarawih pas tenang tenang make ujeng tenang jeng bek santa mata ujeng ada Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita salat tarawih. Makanya
salat tarawih itu salat tarawih nang masjid apa nak Rasulullah nyuntuaki pertama kali dimin gitu telo malam salat nang masjid 20 rakaat lanceng apa ayat si Emmaus ben Rasulullah keng sahabat keng to mirengaki ayat si Emmaus ben Rasulullah ya jaring Rasulullah si Emmaus pokok seneng cerita abdi tak bisa bayang ngaki seneng sahabat Rasulullah sing ngimami ayat si Emmaus lanceng suara Rasulullah ipereng ben sahabat pokok seneng gitu. Jadi sahabat itu tak senggeliseng make lanceng ayat si Emmaus malah sabalik seneng luar biasa sampai neng malam tanggal 4 malam tanggal 4 lastari asolat insya berjemaah Rasulullah melepet ke dalam biasa langsung asolat tarawih Rasulullah melepet ke dalam yantos ban sahabat yantos sabit abid tak micil Rasulullah abid sampai kol sanga bagun tak micil kol sepolo tak micil lah mulai kau beter sahabat was duh derem tak micil Rasulullah iman kapan apa iman ke berjemaah serang Rasulullah iman ke Al-Quran nasi Emmaus ben Rasulullah kita seneng luar biasa sampai kalau 11 Rasulullah tak micil sampai pukul setengah 12 sahabat ampun lebih banyak guber sampai pukul 12 tak micil Rasulullah beda sing antos sampai ke sahuran ternyata bakun tak micil sampai akhirnya ting subuh Rasulullah pas micil Rasulullah subuh sahabat kento timbul tanda tanya rakyat kento timbul tanda tanya ke Rasulullah pada bu dan Rasulullah inni alimtu madza fa'altumul barihah sahabat gula uning napa sih kalau kau sampian malam sampian tosan gula sampai sahuran gula uning jangan sampian ngantos gula beda sampai kalau 12 sampai pokok setong gula uning wa ma mana'ani an akhruj illa khasyitu an yufrad alaikum ben gula tadi tada lang-alang malam tadi halangan gula malam cek saking keluar bisa gula keng gula tak keluar anapa mata keluar gula tako ifardu haki ka sambian tarawih nikah tako wajib haki ka sambian sehingga gula tak keluar malah tak wajib haki sareng Gusti Allah. Nah, akhirnya pas salat tarawih nih pokok biti sebeng teretan akhirnya lestari kak dinto tinggal lestari kak dinto tarawih biti sebeng terus sampai Rasulullah sampai sampai Sayyidina Abu Bakar agente lestari kak dinto Sayyidina Abu Bakar agente Sayyidina Umar ting Sayyidina Umar tadi khalifah masih pekompol ben Sayyidina Umar sahabat termasuk Sayyidina Ali termasuk Sayyidina Utsman bin Affan sahabat-sahabat Jepang raja nasi ibadah itu pekompol pada Abu Sayyidina Umar sahabat panjenengan ki ingat lambe iwaktona momen-momen tarawih sareng Rasulullah engki Sayyidina Umar cek seneng gak di waktona tarawih sareng Rasulullah cek kerong ngabdi deka kesempatan ketika adisa seneng luar biasa darem momen kayak beda boleh debun Sayyidina Umar alasannya lambat debun Rasulullah kan tak tarawih berjemaah tak tarawih masjid karena takwa wajib aki sareng Gusti Allah sedangkan semakin Rasulullah sedan pon semakin Rasulullah sedan tak mungkin wajib aki karena wahyu ampun sobung sehingga daripada kan sebakat ngiring mana pada boleh ngejin masjid setuju sahabat Sayyidina Ali setuju Sayyidina Utsman setuju sahabat setuju akhirnya pas patek boleh salat tarawih ka dinten nang masjid Sayyidina Umar jadi imam Sayyidina Umar bin Khattab jadi imam 20 rakaat pada ben salat Rasulullah sampai samangke lah kita apa namanya lampa dari Rasulullah akhirnya tinggal Sayyidina Umar Sayyidina Ali kento waktu kepemimpinan Sayyidina Ali tarawihan kento ampun rata mengijin masjid kento ampun rammi ben tarawihan katia masjid abdina ben ajunan samangkian kento rammi ben tarawihan rammi ben reng tadarus bencam sama cuma akhirnya Sayyidina Ali kento hadabu menapa debun Sayyidina Ali nawwarallahu darihaka ya Umar kama nawwarta masajidana manter kuburna sampian ipateira asarang Gusti Allah Sayyidina Umar sebagaimana ajunan materak masjid-masjid kami kalaban tarawih kalaban salat tarawih kita nah kita lalampah dari Rasulullah maka terus saki sehingga abdi ban ajunan ngaoleh manapa ngaoleh keutamaan kamuljaan kencerna ibadah nang imalam lailatul qadar Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad taretan sisami mulja si abdina mulja kita abdina ta'zimi kadin tu ampun pukul 12 lebat 5 menit ampun la cukup siang ampun la pelka tengki ampun pelka itu jarang apa saja gitu jadi
dikel kop cokop ketika ada saus ni sakoni mentar banyak barokana ban manfaatah panapa sampai yaki mulai gila dari tetia ilmu tetia sanguh da abtina ban ajunan lebih-lebih saya buaki sarang guru abtina ban ajunan saja Raden Ki Haji Ahmad Mahfud bin Syekh Abdul Qadir malar muka tetia sanguh sampai ke alam akhirat amin Allahumma amin sekali toh bang sumpeng darwa mator di abtina orang lebih nanyun bangapora subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.